Давай, давай, апай. Давай, давай, давай. Değişik durma davay. Balıkçıklar. Давай, давай, yayla verip ki. Yayla olar o yayla. Ya kimin cibinin davay. Yayla. Давай. Yayla havalanma. Yayla göre havalanma. Eda yengey, давай, давай. Sağıldı tutup varmaya. Eda, Eda. Uniste 10. Urut. Молодец. Hadi kurtke. Kurtkatı ya bana. Müslüman Bey ver kurtkatı. Leysen davay davay. Ben üzerinden davay. Sorgu diver. Давай. Ana Zeliye, kıskırı da le. Zeliye, şevrak var. Давай. Oo. Hiç evitesi uğramana. Молодец. Давай. Hanım evet. Hadi şap hara bedin urtala tarafına atın. Beri ayakta tura ilgiz. Birinci tura. Bargasta birinci tura. Bunda yadılgan. Oşunan çok düşüp gite heget. Evde varıp uğa tahagır. Üst uğa tahagır da yaltı balağı bitinde. Kilep Yalnız olmayacağız mı? şunda ne flak tura bitinde flaklardan urap kile hegde bunda. Üstü mıltıktan atahagır da urap sığıp geri gelip tapşırmaz istafetana. Hayırdan sağladı unan kandan Şunda unan flak koyulgan manalaydı. İyi harika. Mırtıktan atalar. Hongor bir rubu içi falan. Ne bileyim ben. Ne bileyim. Bir vakit kahve yerim bulduk işte. Ben de Allah'ım. Vamos, beydep durma şuraya. Давай. Karis! Давай. Давай. Sabrak. Давай. Al. Eda yengey. Давай yengey. İkisiga yardımlaşırız yigitler. Men şu ayağını alırız.
Kartlar aşırı ötebizde. Ular atqanda 12 oldu öyle ki higezgene. Yenge. Toqap mana tam. Nesime ye. Mazışkan tiyet hayva. Allah'u tigirinde pazarlıkta ben kaç gün gerek. Tigir. Asqaraq. Aynen başı hanalama. Hanala işte. Eyde Hanalama değişindi. Misal atı bunu. Ortaga. Ortansa meşen. Kalamay. Ay hello malesime. İyi. Malades ay hello eyde. Давай qolap qo'yma. Qolap qo'yma. Молодцы, молодцы. Qo'shina ketarsiz. Kırıldı şak. Acaba. Berin sen ata. Veresene. Kavalma. Kavalma böyle de kovmay. Ayağımda kaldı. Böyle katı ge. Ayağımda kaldı. Hoppa. Adam hoppa. Hoppa var. Ben zaten koymadım. Verir sangımasa verir tayak verir. Давай. Bola eyde. Eyde toparlamış. Hayda, kongu götündü. Давай Agül. Eyde severek aydan. Haydi çevirek. Haydi. Давай. Ortaga. Молодики. İki tıkı. Asqa tuqqa. Yaştikten astına tuqqa. Astına yaştikten astına. Aqqa. At. Oh. Bir madden de. Parayım hadi. Asal. Haydi давай. Haydi. 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 Vперед. Qalama. O'ng yoqdan. Давай, apay. Berdim. Vay. Eşi ördün atma. Ayağım bir. Yugur. Ataya. Kaça yugur olursa bu ne? Bilmem. Bak ne bak.
Давай, давайте. Haydi. Бүгінгі күнде хатын қыздар арасында іске мөнәсәбәт алып биләмәһендә Спартакиадада соңгы түрі буенча ярыштар булды. Өч авылдан да эстафета уендарына һәм дә шәхси беренчелеккә ярышлар шул тиклем матур, шул хәтлем күңелле булды. Эстафетада мылтык булмай пневматиктан аттылар һәм дә ук менән Илгиз Муллагулов үзен ярышлар үткәрде. Мылтыктан безнең Тайфур Сагитов үткәрде. Молодцы. Бөтәһенә лә бик матурлар, куанышып кайттылар. Киләсәктә хатын-кызларның уйлары ир-егетләр белән дә ошондый байрамды үткәрергә. Рәхмәт бүтәгезгә лә. Спортсмендар. Арасындагы саңгы ярышы бик окшаны. Оештыручыларга рәхмәт. Саңгысылар да бик һәйбәт катнаштылар, йөгерүчеләр дә, уктан атучылар да, винтовка атучылар да. Был ярыш ел һайын шулай үткәрелеп торһын. Оештыручыларга рәхмәт. Оештыручыларга зур рәхмәт. Миңа менә окшаны авылдардан шулай дәррәү килеп, матур итеп катнашкандарына барыгына да исәнлек, саулык теләйм. Ошолай итеп авылдар арасындагы ярыштар булып торһын. Алдала киләсәктә лә һәр төрлеһе барыгызга да саулык, рәхмәт. Ошолай итеп Спартакиада адагына килеп өтте. Барыгызның да катнашуына рәхмәт. Шу тиклем матур итеп, тату гына, дуст гына йөгереп чыктыгыз. Хатта һәрбергә дә сәбәләт итеп тордык. Катнашуыгызга зур рәхмәт сезгә. Киләсәктә лә ошай тәүдем булайык, дуст булайык, тату булайык. Бергә катнашып яшәйбез. Hürmetli katılımcılar, oyunumuzun adağına da yetti yarış, oyun yarıştan, yarış bulğası yenilsiler bula, urun alılsılar bula bitinde. Adır biz İlki Münasip Avul Hakimiyeti isminin urunlarda bildelep, büleklep gideyikirdi. Kim birinci, kadir kimdir urun ala Bildistalga bırakır dindir. Şahsi birincilikte yarış buldu bitindi. Üçüncü urun aldı. Hem bronza medal menен бүләкләнә Сәгитова Ләйлә. Икенче урында Sangla yapıp tutturalım. Sanga at gelip yine gidelim. İkisini severim ne? Молодцы. Молодцы. Это хорошо. Vidal atışta gitti ama. Ya bunlar da bitirdik diyorum evet. Kim düşürüyor? Video düşürüyorum. Spартакиада сиптәрендә үткәрелгән саңгы ярышында 3нче урын алган Нәби авылы хатын-кызлар командаһын ошо грамота менән бүләкләй. Капитан команда. Бәйлә сыкта. Kıyın da var mı? Menege.
Командирдар торығыз шында бар. İlke münasip avul bilemehe Spartakiyada siklerinde ötkerilen sangı yarışında ikinci orun algan ilke münasip kadın kızlar birinci orun algan yanı münasip avula kadın Orundan işte, orundan. Uranın katladım. Qaray ber. Bu yakka, bu yakka. Karar ver. Uktan atı ve mıltıktan atı boyunca Atı boyunca. uktan atı ve mıltıktan atı boyunca ilke münasip yanlış kafayı tek ilke münasip avulu kadın kızlar komandağı 19 açko yeydi mıltık atıdan hem uk atıdan 2 açko yemgehe 21 açko yiyip 3. orun aldılar. Kapitan sığırız. Teginde mene gel. Yanı münasip komandağı 36 açko yeydi uk atıdan 1 açko yeydi. 36 açko yeydi mıltık atıdan 1 açkını yeydi uk atıdan hem 37 açko menen 2. orun. Uğatıdan hem bir uğatı tiyim de koyayım yanlış. 49 mıltık atıdan tibanlağı bir uğatıdan 50 açkıyı birinci orun. Nebi. Yakı da pay 19 aşkı yegan yanga da. Siklerinde ötkerilen sangı yarışında en dertli, en olu sangısımızda gramatadan büleklep gittik. Sağıtı ve Nesime Gilman kızı. Bundan yapar. Kime hayran yürüy. Hem en geç katnaşılsı Satval ve Ayhılov da. Nasip apa yaşına yetkende de sangın bu taştama. Estafetala katnaşırsa komandalar ayrımırak turur da. Estafet ayrım turur. Kimler estafetala katnaşkan sular. Katnaşılsılar da, sangı yarışında katnaşılsılar da Seyit abinin asakırabı. Seyit sıkıntı. Katlaşmaganдар да имеге. Балельщиктер да имендер. Biz инеге да. Bu tarafa rahmet. Eyde. Haydi. Yanı münasip alında ilki münasip hakimiyeti Spartakiyada siklerinde sangı yarışı ötkärилdi. Bunda bir 20'den artık kişi katnaştı.
Теге шәхси беренчелеккә йөгерделәр. Уда адак эстафета булды. Ату ярышында катнаштылар. Кешеләр бик теләп катнаштылар инде. Киләсәктә Алла бирһә бында ярыштарды ел һайын үткәрергә дип үзебезгә алдагы елга план алганбыз. Трассаны матуррак итеп халып, алданрак әйтеп әзерләнеп. Әле быел беренче тапкыр үткәскә тырышлыктарла булды инде. Бит катнашучыларга да зур рәхмәт. Уңыштар бүтәшләрендә. Şey içimtarlar. Şey git hem de bu. Şey git hem de bu. Молодцы, Her birine hoğun durup sık. Үзебезнең авылның депутаты Гүзәл Сафаровна һәм Юмаголовка бер мәһәди юлына да зур рәхмәт. Безгә спонсор булдылар. Шулай хатын-кызлар советына да рәхмәт. Бүгенге байрамды үткәргән улар да спонсор булдылар. Рәхмәт. Катнашучыларга да зур рәхмәт. Килеп безгә. Килеп катнашып торган. Ногырак оттарып. Hörmətli ауылдаштар, келген қонақтар, мына бек матур бүгін сарғала қатнаштық бит инде. Ул спорт, ул кешенең дусы булырга тиеш. Мына спортка беренче адымды мына быелгы елда ошо авыл билемеһе кимәлендә ошолай күтәрүләренә мин кыланам. Чөнки спорт ул кешене яшәртә. Ул алдына ниндәйдер кеше максат куя. Шунан уны яйнак әйләндерә, тәртипкә өйрәтә. Чөнки ул спорт белән булышыр өчен бүген йоклап атканда иртәгә торып саңгыла китеп, ул спортта уңышка өлгәшеп булмай. Шашкалала шулык уйнар керек, тренировка керек. Ана шул тренировкага вакытты без хатын-кызлар таба белеп, дөрес итеп вакытыбызды файдаланып, өйрәнеп шуга вакытыбызды бүлер керек. Шунан диванмай гына иртәнге гимнастика эшләп өйрәнегән хатын-кызлар хөрмәтле. Ул үзебезнең һаулыгыбыз өчен нык кирәк. Мына эшләгән сакта уны һизмәйһең. Мына мин пенсияга сыккайным, үзләрем авырса булдым, хызай тегерем нитә. Шунан диванмай гимнастика. Мына әле кызлар менән һөйләшеп утырабыз, барыһына ла охшаган. Барыһына ла килешкән. Мына йөргәнебездә бер ниндәй теге нәйдә юк, ризалык билдәһелә юк. Барыгыз да шат, елмаеп, матур итеп үзара һөйләшәбез. Ул ярыш үтермәгәндер. Иртәгә без кәдимге уже нәйдән булабыз. Бүген теге соперник булып ярыш чакта ошолай итеп аралашып, матур итеп яшәйек. Барыгыз. Шунан менә әле нәбидәр шашкага сакырып дип утыралар. Мин шулай итеп ишетеп калдым инде нәбидәрдән. Шуңа унда ла матур гына итеп ошолай итеп барып аралашып яшәүгә бер нәмә йетмәй. Ул теге ашап эсү түгел, рухи адакта кирәк кешегә. Шуңа беренчедән һаулык, икенчедән рухи яктан үсәбез. Өченчедән һәм башка үзегез аңдаган калганнарны. Могай барырга башланды. Шуңа менә мин рәхмәт әйтеп киттем диләр. Яңа Манашев авылының хатын-кызлар сабысына үземдән исемдән, агайлар исеменнән һәм ошонда йөгереп йөргән, мына сәй әзерләдек дип йөргән кызларга барыгызга ла итәрлек ауды. Ошолай киләсәктә лә бергә матур итеп яшәйек дип мин рәхмәт әйткем килә. И мына ир-егетләргә тоже аерым рәхмәт. Шунан мен кылынып тордым әле ней. Тегендә тауга менһәң дә уңайһыз һәм бер төркем ирдәр тора ине кемдәр икәнен карамадым. Нәсим апа, әйдә дигән булалар. Шун бәлдәккә килеп, бында тоже байтым ирдәргән. Вот ирдәрдиләр. Уят та кылды. Карарга бала, карарга бала килделәр. Шуңа мына балалар галай булалар. Әсәм шунда катнашты, бар. Һөйдә бит инде. Тоже үдәне күрә бер ней булды.
зур сара болды. Шуға рахмет Зөмрә. Артабанда һездән ошулай творческий, авыл өчен һәм биләмә өчен файдалы эшләрегез менән безне куандырыгыз дип өмет итәбез. Рәхмәт барыгызга. Öylep gideyim ben. İçki münasip ağırlık halkına dinleteyimizde. Oy, yama münasip ağırlık halkına. Şurada maktur yarış uyuşturanları için rahmet. Benim de katın kızlarımız alıp tip tırmanılar sakırgas kildiler. Maktur itip yugurdular, attılar, oktan attılar. Bir de maladisler, karak turuslar da hatta maladisi buldular. Şulay böyle. Зур рахметімді айтабын деп мына еске мынасып ауыл қатын қыздар советі есіміне сізге зур рахмет. Ошо өз ауыл бірге ойындарда бірге қатнаша берейік, дәрәугіне, дәртлігіне көңілі алла бетінде сізге шулай яңы мынасып қыздарына зур ешегіде зур оңыштар. Şöyle birge yaşayık dertlerine. Яңы мынасып қатын қыздар һәм бик кывандык бүгін шундай югур берилмейді хатта өткеле югуруп берем. Нәсип апай может мени көргенде ирдер деп аттап десем атта өткө югуруп балет жибермегенде кыванып. Бик көңүлдүү болду. Эшкине деп жашамак керек ошайды спортты өзүм жараткан. Бик көңүлдүү болду. Рахмат баарыңызга.